Nā e pōhiriti ana e ngā iwi o Horowhenua I te whakatau a te kaunihera kia whakatū kia rua ngā tūru Māori I te kōwhiringa pōti a te whiringa anuku. E manako nui ana te iwi mā tēnei e whai reo Māori ai ki te tepu whiriwhiri. Anei a Regan Paranihi. Ko te tautapanga o ngā tūru Māori e rua, he rongo pai ma tēnei uri o Muaupoko Ngāti Raukawa anō hoki. It's long overdue to have equity and a seat at the table, so I definitely believe there will be a lot of benefits, but also a lot of mahi to be done. Koni atu I te ruatakau tau ia e tūana hei mema poari matana iwi, a kua ki te ia I ngā au pēhinga nā te korenga o te Māori ki te tepu. The challenges that we have faced have been overwhelming at time, however the perseverance and the resilience of whānau here to keep moving forward to ensure that we have a better future for our mokopuna. But to actually have that voice at the table, I think will make a significant improvement in terms of how we make our decisions. Hei tā te koro matua I ko tahi ai ngā pōti kia whakatū I ngā tūru Māori ki Horowhenua. It's really important that we have an inclusive and democratic council that represents what the community is. Tōna toru te kaumārima mano tāngata ki te rohe o Horowhenua. Ārua te kaumārima pai heneti he Māori. This is just recognising the significance of that population and making sure that we adhere to all and having the right democratic processes and enhancing that decision making that we need to do. If Māori are achieving, everybody's achieving. Ka tū te pōtitanga hei te oketopa. A e toru te kaumārima ngā kaunihera rapa noa te motu ka tohua he wāre Māori. Regan Paranihi, Te Karere.